Nongere nkwifuriza ibihe byiza wowe ukomeje kwa natwe ukomeje kudukurikira amakuru atandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. Hanyuma none muri aka kanya amakuru yihuse yatugezeho nuko Kabuga Felicien ufungiye mu Faransa bikomeje gutangazwa ko amerewe nabi ndetse ngo yakuweho yarafungiwe kubera impamvu z'uburwayi, akaba arimo kwitabwaho n'abaganga, akaba rero yamaze kugezwa mu bitaro. Biravuga ko arembye cyane. Arwaye iki? Ese ni ikibazo cy'izabukuru? Ni iki mu by'ukuri cyaba kitameze neza cyane ku buzima bwa Kabuga Felicien? Uyu mugabo rero uvuga ko afite imyaka 87 afatwa nk'umuterankunga ukomeye cyane wa jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, kuko mu mafaranga ye ngo haguzwemo imihoro myinshi cyane yakoreshejwe mu kwica abatutsi, ndetse kandi akagira n'uruhare rukomeye cyane mu gushinga radio ya RTRM yashishikarizaga gukora jenoside. Nk'uko AFP n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa byabitangaje, Kabuga ngo rero yagombaga gukurwa aho afungiwe muri izi mpera z'icyumweru kubera impamvu z'uburwayi, ndetse kandi hari amakuru ko yajyanywe ku bitaro mu murwa mukuru Paris kuri wa gatanu kubera uburwayi bw'amara. Ubwo rero icyo kinyamakuru cyabazaga Maître Emmanuel Aritz wunganira Kabuga mu mategeko ku bijyanye n'ayo makuru, yavuze ko nta kintu kinini agomba kuba atangaza ku buzima bw'uyu mukambwe ushinjwa ibyaha bitandukanye birimo kuba yagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi. Abavoka be rero bakaba bakomeje kugaragaza ko ubuzima bwa Kabuga butameze neza. Kubera iki? Kubera uburwayi ngafite bwa diabete, umuvuduko w'amaraso n'indwara ifata ubwonko yitwa leukoarayirose, ituma rero ngo umuntu atakaza ubushobozi bwo kugenzura imikorere y'umubiri we ndetse no kwibuka. Ibyo rero bakabiheraho rero basaba ko rero yaburanishirizwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni mu gihe byitezwe ko ku itariki ya 30 Nzeri, no kuvuga ukwezi kwa 9, aribwo urukiko rusesa imanza rwo mu Faransa ruzatangaza niba Kabuga ushinjwa kuba umuterankunga wa jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 azashyikiriza urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ngo abe ari rwo rero rumuburanisha. Ni ubuzima bwe rero bivuga ko butameze neza, butifashe neza mu by'ukuri, ashobora no gupfa ataburanye cyangwa se hadatanzwe ubutabera, cyane cyane ataburanishijwe ku byaha bitandukanye ashinjwa, birimo rero kuba yaragize mu by'ukuri uruhare rutaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ku itariki ya 3 Kamena nibwo urukiko rwujure mu Faransa i Paris rwanzuye ko Kabuga agomba koherezwa i Arusha muri Tanzania, akaba rero ariho aburanishirizwa. Kugeza ubu rero akaba afungiwe i Paris mu gihugu cy'Ufaransa, ariko yajuriye urukiko rusesa imanza arusaba kwemeza ko yaburanishirizwa mu Faransa aho afungiye kuva yatabwa muri yombi kandi ku itariki ya 16 Gicurasi 2020, nyuma y'igihe kirekire ashakishwa. Mu gihe urukiko rusesa imanza rwakwemeza ko Kabuga yoherezwa urwego rwasigariyeho urukiko rwashyiriyeho Rwanda, Ubufaransa bwaba bufite ukwezi kumwe gusa ko gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Akaba rero ari ibyo ngibyo mu by'ukuri bikomeza kugenda bivuga cyane cyane ku buzima bwa Kabuga Felicien, bivuga ko butifashe neza, butameze neza cyane, ndetse mu by'ukuri akaba ashobora no gupfa hadatanzwe ubutabera, ataburanye, atagejejwe imbere y'ubucamanza ngo aburane, cyane cyane ko ubu ngubu hagombaga gufatwa icyemezo cyaho agomba kwerekeza kugira ngo ariho azaburanira. Ese ni Arusha, ni Irahe mu Buholande, cyangwa se azanaburanishirizwa mu gihugu cy'Ubufaransa? Byose ni bizatangazwa, cyane cyane ko nk'uko twari tubigarutseho ku itariki ya 30 Nzeri nibwo urukiko rusesa imanza rwo mu Faransa ruzatangaza niba Kabuga ushinjwa kuba umuterankunga wa jenoside yakorewe abatutsi yazashyikirizwa urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho Rwanda ngo abe ari rwo rumuburanisha. Ni Kabuga rero mu by'ukuri wari umaze igihe kirekire cyane yihishahisha inzego z'ubutabera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'inzego mpuzamahanga zishinzwe kumushakisha. Yarashyiriwe impapuro zimuta muri yombi, ndetse kandi ngira ngo barabyibuka ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze no gushyiraho n'igihembo cy'amadolari 5,000 ku muntu wese uzagira uruhare mu ifatwa rya Kabuga Felicien. Akaba rero yaraje gutabwa muri yombi mu gihugu cy'Ubufaransa bigizwemo uruhare na polisi y'Abafaransa. Akaba rero kugeza ubu ngubu rero arimo araburana ku byaha ashinjwa yagize mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, cyane ko bivuga ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gutera inkunga
jenoside ndetse na jenosideri muri rusange mu ishyirwa mu bikorwa rya jenoside baye mwaka w'1994 tubigarukaho muri aka kanya. Hari ifoto itazasibangana mu mitwe ya benshi ubwo Kabuga Felicien yari mu kagare k'abafite ubumuga rero yinjizwa mu rukiko rw'ubujurire cyangwa se mu rukiko rusesa imanza i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Iyo foto rero umunyemari rero wari ikirenga mu Rwanda akaba rero yaratitije igihe kirekire inzego z'umutekano muri Kenya. Iyo foto rero y'igihanganye cyashakishwaga kurusha abandi cyane cyane ku isi kubera ibyaha bikomeye cyane yarakurikiranywe birimo na jenoside yakorewe abatutsi birumvikana kuba rero yarateye inkunga jenoside. Ni ifoto rero ya Kabuga Felicien wari wicaye hinahinyere mu kagare gasunikwa n'umujandarume rero amujyanye mu cyicaro cyahariwe rero aba banyabyaha mu by'ukuri ubwo yaragiye mu rubanza mu cyumba cy'iburanisha rero ngo kuba hirya yo kuba amaso yose ari we rero yarariho no kuba nta n'isazi ikoma ni nkaho rero ngo mu mutima wa rubanda rero barimo n'abahohotewe n'umuryango we waje rero kumufata mu mugongo muri rusange. Iyi foto rero imaze rero gusa nimenyerwa mu rukiko kuva rero Kabuga yafatwa ku itariki ya 16 Mata 2020 kugeza ejo bundi ku itariki ya 2 Nzeri ari no mu rukiko rusesa imanza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni nayo rero itera benshi cyane kwibaza ati buriya koko ari icyizere ko uriya Kabuga Felicien azaburana agacirwa urubanza. Nibyakomeje kugenda byibazwa. Aregosien umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango y'abahohotewe CPSR rikorera mu Faransa we ntahisha rero impungenge ko urupfu rushobora rero kumwambura ubutabera. Agira ati icyo ni ikindi kibazo, bwana Kabuga arashaje cyane. Mu rukiko rero yakunze kugaragara nk'umuntu uri mu marembera. Ati byaba se ari ikinamico cyangwa se amayeri yo kwerekana ko ananiwe. Ibyo aribyo byose hari impungenge ko rero atazigera rero acirwa urubanza nk'uko byagarutsweho na Aregosien umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango y'abahohotewe CPSR rikorera mu gihugu cy'Ubufaransa. Benshi rero bakaba rero bahuje impungenge na bwana Aregosien kimwe n'umuryango wa Kabuga. Maître Laurent Bayon umwe mu bunganizi be mu by'amategeko yemeza ko gukura Kabuga mu Faransa bishyira ubuzima bwe mu kaga. Agira ati koherezwa Arusha kimwe n'uburyo rero bw'imifungirwe ntibyatuma rero ubuzima bwe butera kabiri cyangwa se ngo urubanza arubaranishwe kugera ku musozo ku nyungu ze rero ndetse n'iz'abahohotewe. Uretse ikibazo cy'uburwayi bwe, ubwunganizi bwa Kabuga Felicien bunatanga inzitizi y'imyaka y'ubukure no kuba rero icyorezo cya COVID-19 ubwacyo cyaba intambamye yo kumwohereza i Arusha. Ngo ni nayo mpamvu rero Ubufaransa rero bushobora kubanza rero kumwohereza ku cyicaro gikuru cya MyICT kiri Irahe mu gihugu cy'Ubuholandi mbere yo kumwohereza rero kuburanira i Arusha mu gihugu cya Tanzania. Umunyamategeko Musonera Alexis umaze igihe rero mu bwunganizi mu by'amategeko asanga Kabuga azaburana ahubwo ashobora gupfa atarasomerwa. Gusa ifatwa rye rero ngo nibura hari aho ryakoze abanyarwanda. Ubwo rero yabazwaga ku ifatwa rya Kabuga muri uku kwezi kwa Nzeri, Perezida Paul Kagame nawe yagaragaje izo mpungenge asanga kubera rero impamvu z'imyaka ye itari mikeya n'ubuzima butari bwiza, ati harabayeho rero no kugira ngo icyo cyaha kive ku bandi bagiye rero bamuhisha wenda no kugira ngo mu rubanza bazarebe. Mu ifatwa rye rero yaba rero ngasanga harabaye kuvuga ngo atatugwaho nta kuzuyaza rero. Perezida yagize ati birashoboka nabyo, ati azagwe ahandi twebwe atazatugwaho. Ni byakomeje kugenda bigaruka muri rusange. Ati sinari kwica abakiriya banjye n'amagambo ya Kabuga Felicien mu rukiko. Imbere y'amategeko buri muntu wese rero afite uburenganzira ku butabera buboneye. Ubwo uburenganzira rero burimo ndetse n'ubwo gufatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rero rubifitiye ububasha rumuhamije icyaha. Kabuga rero nawe ubu burenganzira kimwe n'abamwunganira azi neza ko abufite. Agifatwa Kabuga Felicien havuzwe byinshi birimo ko rero yari yarifuje uburyo ngo yaza mu Rwanda ngo avuge ukuri. Bati n'ubundi buriya birasya bishyira ko azasaba kuza kuburanira i Kigali. Mu minsi mike umurongo we mugari wo kwiregura Kabuga awugaragaza rugikubita. Ati nta ruhare na ruto yagize muri jenoside koko rero ubwo rero yagezwaga kandi bwa mbere imbere y'umucamanza akabwirwa ibyaha byose aregwa ntiyagize. Ati ibyo se byose ni ibinyoma. Ati ibyo byose ni ibinyoma nta mututsi n'umwe nishe. Ati nabagurizaga amafaranga mu bucuruzi. Ati sinari kwica rero abakiriya banjye. Uko rero niko kuri yashakaga kuza ngo kubwira Perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
ese yaba ariko kuri yashaka kuza kubwira perezida w'u Rwanda Paul Kagame? Uyu muyobozi rero asanga rero ngo kuba Kabuga agiye rero kugezwa imbere y'ubutabera kubwe ari nko kugira ngo n'iyo minsi ya nyuma ashobore rero kuyikoresha ku gupfobya ya mateka ya jenoside yakorewe abatutsi yagizemo uruhare mu by'ukuri mu buryo bugaragara. Kabuga Felicien, urukiko rero rw'ubujurire mu Bufaransa rwategetse ko yoherezwa urwego rwasigaye rurangiza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Abunganizi be rero bari bahanganye n'ingingo itegeka ubutabera bw'Ubufaransa, aho yafatiwe gutanga abafashwe rero bisabwe rero n'ubutabera mpuzamahanga. Urwego rero rwasigaye rurangiza imirimo rero yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rukaba rufite icyicaro i Arusha muri Tanzania, aho biteganyijwe ko rero ariho urubanza rwe rushobora kuzabera. Umunyamakuru wa BBC icyo gihe uri mu rukiko yavuze ko Kabuga ngo yari yicaye mu ntebe y'abafite ubumuga atigeze agaragara ndetse anagaragaza amarangamutima batangaje rero uwo mwanzuro, igihe batangazaga uwo mwanzuro, ahubwo ngo yabajije aho azoherezwa. Kuri uwo mwanzuro rero umwunganizi we Laurent Bayo akaba yarabwiye abanyamakuru ko yari yiteze uwo mwanzuro kuko ngo bari mu gikorwa kirimo politike cyane. Kabuga mu rukiko rusesa imanza, Bwana Bayo akaba yaravuze ko bagiye gukomereza mu rukiko rusesa imanza ngo ruzaba rufite amezi 2 yo gutangaza umwanzuro warwo. Urukiko kandi narwo ngo nirufata umwanzuro nk'uyu ngo hazaba rero hasigaye igihe cy'ukwezi kumwe ngo Bwana Kabuga ashyikirizwe ruriya rwego rwasigaye rurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Bwana Kabuga w'imyaka 84 ariko we wabwiye urukiko ko afite imyaka 87. Abamwunganira bavuga ko ashaje kandi arwaye, bityo ngo adakwiye kuvanwa mu Bufaransa ko ariho yaburanishirizwa. Mu by'ukuri akaba ari nabyo bikomeza kugenda byibazwa rero niba umugabo koko azaburana kubera imyaka ari myinshi cyane, ari mu zabukuru, ashobora no gupfa mu by'ukuri hadatanzwe ubutabera. Mu iburanisha riheruka rero icyo gihe ku nshuro ya mbere mu myaka irenga 20 ishize yashakishwa ashinjwa ibyaha bya jenoside, Bwana Kabuga yari yahakanye ibyaha aregwa abyita ibinyoma. Serge Brametz, umushinjacyaha w'urwego rwasigariye rurangiza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, yatangaje ko Kabuga yafashwe bisabwe n'uru rwego, asaba ko yoherezwa gufungirwa by'agateganyo mu Buholandi. Kabuga rero yafashwe nyuma y'imyaka 20 ashakishwa mu polisi kuri ishami rya jenoside ndetse n'ibindi byaha muri polisi y'Ubufaransa. Akaba yaraherutse gutangaza ko yafashwe bivuye mu gukurikirana umwana we wavaga mu Bwongereza akajya kumusura. Icyo gihe umucamanza William Secour w'urwego rwasigaye rurangiza imanza imirimo yasizwe n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha yavuze ko urubanza rwa Kabuga rugomba kuzabera i Arusha nta kabuza. Amakuru yitabwa muri yombi rya Kabuga Felicien ukekwaho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka wa 1994, akanakekwaho kuba umwe mu baterankunga bayo bakomeye cyane, yakiriwe neza n'abanyarwanda batari bake by'umwihariko n'ubushinjacyaha. Kabuga yafashwe kuwa gatandatu tariki ya 16 Gicurasi 2020 yafatirwa mu Bufaransa n'igipolisi cyaho nyuma yo kumushakisha ku bufatanye na polisi y'Ububiligi, Ubwongereza ndetse n'urwego rwasigariyeho icyari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda na Yugoslavia. Ubuzima bwa Kabuga rero mu myaka 26 ishize rero ngo bwaranzwe no kwishahisha mu bihugu binyuranye, abifashijwemo rero n'inzego zitandukanye ndetse n'abana be. Mbere rero yo kuvuga ku buzima bwe, ubundi Kabuga Felicien reka tunarebera hamwe muri rusange ni muntu ki. Amakuru make hagaragara mu kirego cye agaragaza ko Kabuga yavutse mu mwaka w'1935, avukira ahitwa Mugina mu cyahoze ari komine Mukarange, prefegitura ya Byumba. Abaturanyi bo mu muryango we mugari ngo babwiye ikinyamakuru Kigali Today ko ako gace ubu rero gasigaye ngo ari mu kagari ka Gatenga, umurenge wa Mukarange, akarere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Kwitwa rero umuterankunga wa jenoside, Kabuga yari umucuruzi ukomeye cyane wabanaga bya hafi n'umuryango Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda. Yagize uruhare mu ishingwa rya komite y'agateganyo y'ikigega cy'umutekano w'igihugu, Comité provisoire du Fonds de défense nationale. Yibera rero umuyobozi ndetse kandi anaba umuyobozi wa komite nyobozi wa radio ya RTRM. Kabuga kandi yari umurwanashyaka w'ishyaka ryari ku butegetsi MRND rya perezida Juvenal Habyarimana, ndetse kandi n'umutwe w'urubyiruko warushamikiyeho waje no gushyira mu bikorwa jenoside. Kabuga kabandi yari umuterankunga w'imena w'iyo mitwe yose ndetse n'umuterankunga w'ibikorwa byayo byo gutera inkunga ndetse no
gushyira mu bikorwa jenoside, ibikorwa yahaye rero imbaraga cyane mu hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'1994. Inyandiko y'ikirego cye hari aho rero igira iti mu bindi uyu mugambi wabibye urwango, irondabwoko ndetse no gutsemba abatutsi, gutoza umutwe witwaza intwaro ndetse no gukora urutonde rw'abantu rero bagomba kwicwa. Kabuga rero avugwaho gutegura, gushishikariza ndetse no kwitabira ubwicanyi mu gusohoza uwo mugambi. Niyo mpamvu rero kuva muri Mata kugera muri Kamena ku itegeko rya Kabuga ku bufatanye na guverinoma y'inzibacyuho hamwe n'interahamwe bahagarikiye banagenzura abayobozi b'inzego z'ibanze hamwe n'abaturage rero bishe abatutsi mu gihugu hose. Icyo kirego kigira kiti kuva muri Mata mwaka w'1994 abayobozi hamwe n'uwo mutwe w'ingabo bategetse banitabira ubwicanyi bwibasiye abatutsi rero batari bashyigikiye ndetse n'abahutu batari bashyigikiye uwo mugambi mu Rwanda hose. Kabuga kandi yari azi ubwicanyi ariko ntigeze akoresha imbaraga ze ngo abuhagarike. Bikaba bigaragara ko rero Kabuga nabo bari bafatanyije ngo bari bafite uburyo bukomeye cyane bwabafashaga gutanga amategeko akubahirizwa, aribwo radio ya RTRM ndetse n'ikinyamakuru Kangura bivugwa ko Kabuga